Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Haka step jongka nyotrik unai wieng arjap saw. Lalap iki Shyieng bat Shynrong Khlieh Briew nak wega putwa. Haka Khlaw Sorkar ha opo Shillong. Haka jaka kebadan markhap bat Shynrong mauklat. Namar ke jingdon ke patlun rangba. Haka ni kejuk ke jaka la suba baka met kelak bendai kejong urang bak Briew. Ka jaka balalap yakini kadai hasendat mau jong kawarin ka balarngat no. Mars nyok jingtip yakani nong lum khupor jaka Batesi TV la lech sakani ke jaka ka bachingai kumba 10 minit e na surok ban lech mati langpang henrei namar balak kham slam pelat kapor om shim layo ekenduk shu ikino yalam bat kidon tang kipulet kibadang toket penya yakini ke jingja. Okay, tak. Tak.